Lijep pozdrav svima, moje ime je Slavica Jurčević i u ovom videu ću vas upoznati sa Edison robotom. Edison je edukacijski robot namijenjen poučavanju učenika robotici, STEM-u i računalnom načinu razmišljanja. Namijenjen je različitim uzrastima učenika i ima široku mogućnost primjene. Može se koristiti već od predškolske dobi pa sve do srednjoškolskog uzrasta. Karakterizira ga jednostavnost u rukovanju, dobra otpornost na udarce te odlične radne performanse. Više o Edisonu možete pogledati na službenim stranicama proizvođača. Edison podržava više načina upravljanja, odnosno programiranja, ovisno o uzrastu i stupnju predznanja. Upravljanje preko programskih blokova namijenjeno je za djecu stariju od 7 godina. Upravljanje putem Scratch programskog okruženja namijenjeno je za djecu stariju od 10 godina. Upravljanje unutar Python programskog okruženja za djecu je stariju od 13 godina. Više o mogućnostima programiranja pogledajte na službenim stranicama proizvođača. Robot Edison koristi određene senzore i motore kako bi se uspješno snalazio u vlastitom okruženju. Koristi lijevi i desni motor koji su direktno povezani na bočna kola. Od značajnih senzora koristi infracrveni senzor, senzor za prepoznavanje različitog intenziteta svjetla, te senzor za prepoznavanje tamnih linija ili praćenja linije. To bi bilo sve u ovom videu. Hvala na pažnji.